Mochumuligeri bono na gukwaniria ndonse asobere tase margoba ya bono chinga kino kwarigania semesa ya mangana majia nyaro kumanyikati yari twabereto kwariganiria kurwa semambya yarenge ntambe kweka Chinsa chigabono chia bono margoba litukuliganiria Ijumaa sariki 15 na ibiro mutenyo gatatu mwaka w'ekiri 2023 na mange abereka okorekana yo asiri bwango chikogo sansamuranira unabaliki baito babere bako yasangerera kurwa chinkongo chonzi nyaro bono boigo nabo kondra gotobwati ngwetera semelia mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News the digital na bega semelia YouTube na bogotena buna Ndizi TV News ritanganike gima tonyora mangana yu senchira yoko ya chuta. Inafis wakati imewadia ya mjinga kurevuka. Enough is enough. Oteberero dinga ime ya Central Kenya wikokorobe kana gokora kaneli tuko ria Jumatatu. Fortunately mongino usala iri kuri moto igoro libera igoro wagugunse naende yongweraga igaso motwe utwara intano pliki niga wakurwa lipera igoro nago kwabwa buchinsemo ne chiemba se wodi ya nyako yo mongino chiko motwero mochokoroye lipera na wao na hatujajuana jana. Kwa hivyo kile kinaendelea sio maandamano, ni kutafuta njia ya kuingia kwa serikali. Abangina tumwe soke pio kurobekana yaye kiombeki abangina maendeleo ya wanawake ba mochirira Morodinga. Asa yomuone enda manga isaranso ikabona seri bonyare kogo sansamura na Chinsa Isato chiabono botuko inyara bono litoko bwatira nere gotera somuno bwimanyiriro igakoro kwa Joshua Auta eritana nchinkoro kwa Vincent Onyacha igotoko cha kemesa ya mangana maya soroboti ruwe chene kigima kurwa sensemo ya embassy iyo gotoka se ward ya Nyakoi imeye county ya Kisii omongno yo mobono bwate miaka ya igatwani gasiri kumabwaye asemaragoba ya bono ekerabona abaka kugwakorwa omotebweri pera igoro nago kwa abwabwe kirachi kumutwera omochokoro yeri pera buno mulikito Josephat Yamisi agotomanya. Amayia na rogo kumi okona nigabwa taba menye kenyero kya mwatara ikiri meye location ya Nyakoi magayo mongino yo masirita ginesa tika kugwa kurwa somo tebo mapera emaragoba ya bono na boigo gusiri obugima bwaye bunago totebia omogambi bwe location ya Nyakoi Charles Nyauso nanyore report boneka ngo mongino aro usamba masaku ebere mambia te kusimeka mongino kugwa ginesa ateka gakole gusamba masaku imbure teratua or lipera liriga tobire ngati aturo mocho koroye egere bamana ko gendaka. Unfortunately mongino usala iri kuri moto igoro lipera igoro wagugunse naende yo gweraga igaso motwe utwara internal bleeding. So osira mongina gasira abu ona abantu abachiko tebu mongino uri ngimogondo tariko nyako boka igagwete sara ni conscious. Auto amnikiri gocho tanyori ngamaino mongino nyisare. So twarangirania basigari bachire we are also waiting for the desire water egere bakora establishment nyanki kyako sema makuru yagero mumusha. It's unfortunate mongino yoro toka mogoro isabone chiga no mongino gwato mokiwe amanyo kwerwanire akindende yanare kanire osirire gwato gatiyo mugako ena abantu bamwabo banchirane makuru abanye sana bampangirite na mukamu murabo mongino yo nigate abanyororo botingo mongino yo nyareko baga gwakira kurwa seri pera igoro boigo asamnyaka wikira sayo onyaro mongino rigagwetense na boigo gosiria obugima bwaye nayo kuri mugondo nekire para ibange ngoke yitoriye iko abana babamnyaka kurugoro bande babo gurese atabiro yenda omaro gurese umiro moto bakingo tira goza igana natina na babwetense oyo sira mukamu murominto ento toiwe reporting mongino yo osirire tokomya karo sitwalinga ko samatanga nabo twakire twashudire twanyorire nga nabo yawa kuna atabekanire nga ali ngutabolero mojo ko lipere lakini omo eli definitely onyara ko sira abu
Omoga kabwagine satika boigo nigatebi getaseni kia Ndizi TV bona niko batikana no mongino echinga kichemambia asagenda gwikira ase amabare ngangene kenyorekyo na boigo magayokurwa asa matangayo onyara kabaga kweleso ngomongino onyari kabaga kogwa kurwa lipera igoro na boigo gwakiranse gusiria obugima bwae mutigaka amutigaka gusibichanga na mutigaka gusibichanga na mutigaka matanga onte bina banda abetinja mutigaka gusibichanga njana matanga ona ngulwa matanga ngoika matanga mana mate mukamu mtoko onte bina nginesi ukwiri rukubi akosidipe bona umuntu webi biyonda tiro ngikini saiga ngo tanga na mani na kwete nkana mutigaka nomba ndindaikaka Amonde ni kianga cha matanga ila mingi. Kuripoteri getaseni kia Ndizi TV kuri kenyoro kia Bomatara ikere ime location ya Nyakoe ime county ya Kisii eriterane Josephat Amesi. Bia muno homuliketo Josephat Amesi asorobochi rwa senjere jobo ikirani gotogotobe ngora ochi senke ya soko musiria omongino yugotigana ibunu monchu murigereria kegima tigatumurekere asamangana ni gobono ikina ke waterenti abakeguru batatu abono bagotebekana kubwaterana ana soko nyara kumurusia maiso omwana sagi no sebebe sagi na sentunde ndebono baiki waseke gambero aseri tukoria lero moisio sobosio bomenachi ebina Christine omweno negate yabuno botukweme bogendrete gokorwa ekero kirikine kibono kirachi kono chostari kemerongebere nenye chumutinyoga na kuroko na chakwaba asaba kagirabo batatu buno muliketo mirdedi mumanyi agotomanya Asentundende abakagerwa batatu abo basoereire neri mochorio komorusia amaiso omwana bwe myaka etato junior sagini korwa ekenyorogia ikuruma ime ya marani mbaki gwabotsi bweke gambero 9 tukoria lero Alex Ochogo Pacifica Nyakerario na Rael Nyakerario nigo abobare abakagerwa abanena sekine kyo bakigwa ase ekegambero gya Kisii emambia lero bosio bwo monachi ebina omonene Christine Ngweno abo ase omwakichibi chakurwa asensemo y'abanyanyimbo John Ngeno amonomo Chief Inspector Godhard Mburu barwa obosaiti bwabo korengana nobo tukiba kolire asensemo ya Ngeno nigo abwatoka chibicha ekyo abeteka gwaka ase chinsemo sagini atogete ekero agokoirwe amaiso asate babuna chinga kibaigete aroro nigo banyorete chibande kyo chirabirie Maybe planted names, but at this particular time, the names have been removed. So are there any other kind of, apart from maize, any other kind of plantation? Yeah, the vegetation, bananas around. Ase ensemo ya Godhard Mburu uyo oetu chinguru choko moligia Pacifica Nyakerario nigo atebia ekegambero buna Pacifica nigo atogete kebisete enyombe yemo irangene University ya Kenyatta imiyo mucho Nairobi ase amoirete goika egetaseni kiamanya nyimbo kia wanja magaya yaye komotirimbo kia goika chinsemo charioma. Okay, so you said you were at kilometer moja. Yes. That's where you went to look for her. Yes, that is where the information. You have been told that she was there. We have information. We get information from different circles. So what kind of information did you get about her? What was she doing there? Yes. What was she doing there? She was. We were told that there was somebody who matched her details that was hiding there at kilometer moja. Who is that somebody? Miss Pacifica Nyakerario. Did you establish where she was staying? Yes. Before you rearrested her? Yes. Did you yourself go and establish where the house she was staying and who she was staying with? I went later on because I told you the situation was very hostile. Yes. And it was about to be lynched. So if we went with her at the house that she was residing, things could have been done worse. So you did not go there? I went there personally. So what did you find? She was staying at her daughter's residence. Yes, correct. She was staying at her daughter's residence. Yes. What makes you tell the court now that she was on the run? She was staying with her daughter? She was the run because she has been previously spotted in Kisii and he has moved on to Nairobi. Yeah, that's the way you are thinking? Yes. You have come from Nairobi, isn't it? Yes. You are now here? Yes, I'm in Kisii. Are you on the run? Yes. Are you on the run? I'm on official duties. I'm on official duties. Batatabwo nigo bagendrete kutangwa ase egetaseni ky'abanyanyimbo goika tariki 24 ekero ekine kyo kirana chwe elio omoelio. So then we proceed
to the scene on the 24th of March at 10 a.m. DCIO Marani is hereby directed to ensure that security is provided for the court as well as the 3 accused persons. The OCS Kisii Central is directed to produce the 3 accused persons to the scene and to be held at Rioma Police Station from 9 a.m. So we proceed at the scene at 10 a.m. Guripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono homurikito Mildred Momanyi asorobocho rwa senchere yobo ikirano gotigana na yubono ni gogati ya bwatani na kurwa se county ya Kisii beso kirikonyara kwariga getambukero kyomure Vincent William Samuel Ruto asoko bachora abakonya ba waziri batatu kurwa sorogongo hurwa Gusii omure Vincent William Ruto niga mochora Vincent Mango siniga mochora Vincent Manga na by Vincent Kemosi na Josh Mange ogosoa asia serikali asebenyorete emeromo benne uno murikito Ndemo Steven Agotomanya. Serikali nigegenderete gwikirana kiboikirano sa Chinsa ao kyobokoreri bwaye igoro nigava chief administrative secretaries GCAS emerongetano banyalete korarigwa asigati yabo nkoru ensemo ya Gusii Vincent Manga Vincent Kemosi amona Josh Mangi asebengeri ao bigenderete gusangwa itagante tote abantu banategera ko CS ekemo tuwate machogu mune CS and we appreciated. We expected to know a bit like to canal kick him. To come and watch a review of PS, we to know let me like him of Yoka. Cannot expected to know living and we expected Yamakunga Bange. One of the of CS, to expected to be being, he carve a back of Vitutan or letter, view of PS. The king didn't to canal tattoo. At is the tattoo to not appreciate. To one lady, Vincent Manga, the Kunyaribari, and to Canora. Kemosi, Mheshimiwa Nyamira, and we got another one, Machoge, Kisii County, Josh Mangi. Kago sangana Ndizi TV, Recho tuno nigaere raigoro yebirogo orongo rwa Gusii rwagesire insebura iwe serikali ya William Ruto asa abantu basabiru gusiro bokoreri bwaye. Into another senator, one senator from Machoge, another one from Bubasi. Anto kanole kirugo gia economic advisor kurubasi na kerokyo ntu anyote kirugo kende gia Kengen kurwa Kitutu North anto kanole kende kirugo kende ntu anyote gia obo member kwa board ya dairy Nyamira tukanyobo solicitor general Nyamira ngoto aranyole birogo bike nanto kanyora ekende ntu anyote tabona kyumongina kurukubitutu appointment yiterimbe nengiyere naende ndo nayengo ni kurusaba minto abagusiinga amanganaya president ya jake ko Gusii ya enkogendra igo naenda atomente kirikira mundu tanya gotebo igotire naende tukanitinde binge mono goetani akia engotomente naende binge ta better egento kendigia kabere amangana siasa ntu akora tugachora tugakora onyoje to mobe nonyoje to muya tikatujabeke kando togenderere kwagacha Kenya baria bairu ebirogo nigo bainyorigu mbegi mereria mabaga yobokoreri bairu kurende baikirania magani ya baria babwente goisanikia bali bachorwa biro kurusiga iga tutainyoriga ebirogo imwachorwa kate CS mokorwa that you are coming from Kisii kumuranje biro mo basikobirigero imana ebirogo bino bire individual mobiri yemne birogo moire kwa niaba ya Gusii and we expect them mokonye into motokonye kero mokonya the nation as it is and kilimo konya ga kimbo konya guitene ngobogeka into mwatoletera ga tigango torigereri kuchibosi togenderere na magenderero momuroyo president yito ko nga William Ruto no otemire na ende na ende to tema ko ngabwaro kidienjera ko gusinga na to amagendero gwetanyaya magega ya aba CS 50 konyara kurarigwa ritukuregoro asegati yabo Vincent Omanga Vincent Kemosi Mogaka muna Josh Mangi kurega sorongo rwa Gusii niga watani ao basangire birengero byabo asegati yabo bachengeire getambo kurega swana babolire serikali ya William Samuel Ruto konyara kwana kibuna obokoreri mbanyare goikira abantu bonsi ko reporter ya Ndizi TV kurega soboka tagati wo muchobo songo editoriane Ndemo Steven
Jamono umurikito ndemo Steven Asoroboti rwasenchira yoboikira nugotikara boigasengane yibono yabakonyo waziri batatu konyora igatari kurasorongo rwaguse omubunge bwe ya West Mugrango imeye county Nyamira Steve Mogaka nereniga kwanire nganejo igayakwana yaboigekerekera na somo jego mu bwamatanga se county ya Nyamira na kwariganiga tambukiro ky'umurayi wense William Samuel Ruto asokonyora gati yabarayi kurasorongo rwaguse na konyora igatari buno murikito kurase county ya Nyamira jobuma angi agotomanya Maega yokobwa ekina kyale kwamerelia obubibwaye omubunge o West Mugrango Steve Mogaka mbirundare elinde goikerania okugane kwa bamenyi be county Nyamira nabo igachira abalierete na more tuna Nyasaye kurukutini sababu te yongwena wakira Nyasaye ngambiye mono no yana tubwati sababu ngwena wakira mbiye mono me etato yomo chumbe nechisemi cyabana okorora makuri ali tubageire na kulinda security kago kwana asamatanga ayamo enzeme yagasore omubunge o West Mugrango Steve Mogaka narwa eira gochigosira chisemi school yana yagasore secondary school igere ICU ntumanye the twins na Steve Mogaka e budget twaro sidigo chagwazo mutienyo saba iwontorete kwa gaje dometriga abana baitu bagocha basome lakini ntoko yagata tutararusia mapepo aliyage abwateta abana baitu abwateta abali baitu skuru ya itetari go perform asate abanati gosira abana bakuru Chinsa nabo igo Chinsa na elinde babagotabokia chisemi I want to thank you ne kanisa yao na ende go terasole na sabire bana bande bons Chinsa badase constituency kamuranche bakonye bache tubasire bakora masomo abo bagende kwira na kokonye mikiri yabo engana yabage gosegetwa nabo bisakurwa bisi yo mubunge o West Mugrango meji semi mono mugwanja nganya sa tokonye atobo ngaini tumokonye gasi arakane badenga bawate banga mangana ya royo bia mono na nende ko bakikishero mwana rukuru kumeshak echeki yaye nguli kwere this week agende zukuru asome no mulembe ense moyogo choro kwa cabinet assistant secretaries na irenelia omurayi wense Dr. William Ruto mbiamono asoko mochora oyo kabeire umubunge West Mugrango Vincent Kemosi koba oyo mobo Gusii tuwa mwakere chinangi tuwa mwakere chinangi tara konya Gusii na Nyamira County in particular Muisonda toete umusolicitor general naenda se list ye asogati aba assistant minister no yombwe kanaru naroruri kirororo asamo sabakorwa amabagande na koinyora abarayi bamwete okoboko gwetere kyama kya UDA kurwa se county ya Nyamira mu president tara appoint muntu ndibwensi urenga se kyama kyaye kya UDA Nyamba tibwe kachora akange deputy ya Nyamba Sinyakiba iga sita sobo chumbe eko na rengetebe umwana Charles Mungare Bwongoto nero begete yanga ya William Ruto osemwebire tari yaro begete yanga ya Ruto abande bose babegete yanga ya Ruto bayirwe mirimo ase aru aira gochikorwanerera account ya Nyamira elinde enyore amagenderero igekera gochigoyo ito igombu yare gusembo bari ndoko mukani ngambo bari yaro na tora tokoteba and that is why we are saying tutige wakania abantu tunga kiritikura mwana utanyora basari na tunga kiritikura mwana utanyora mirimo Kenyaga Kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Bijamono umurikito Job Maangi kurwase county Nyamira soroboti rwasenchira yoboyikira no mocho murikira muno gotikana na ito murikire Chinsa mochinde ali abaka gokorekana umurayi wense William Samuel Ruto aserito kuri alera amana first lady Rachel Ruto ase nyomba yobora state house miyo mocho Nairobi ni gobono anyaraga kubarigania ba governor bechi county amona ba rugi babo okona koranse meini goba murikira mangana renge tamagendro muno murikito farino zero agotomanya
Omurai bwense Dr. William Samoei Ruto amono murugio ye Mama Rachel Ruto imambia ya rero nigo barigania bagavana na barugi babo asendagre ya mambia senyombaine ne yoburai ya State House imeyomucho Nairobi gokwana chinga kiecho Dr. Ruto nigaga nyogosirwa kwa barai bonsi asebabo lya bantu kwene kiango simeka bare metaso bonge munenchira ye moyo korwane mechande koretwa no murakera nabo igogo kinia amanani. What we see in climate change and the effects of what changes in the environment, how it is affecting our country. The almost 4 consecutive years of underperformance of rain, the situation we have of drought, the almost famine situation that we are witnessing. We need to do something about that, and one of the things that we can do is to manage our environment. And one of the areas of managing our environment is to work on tree planting, managing waste, and making sure that we take care of our environment. Let us plant and grow trees, because that is something that is affecting everybody. The issues of environment and climate change is a reality. And by growing these trees, we are actually going to be impacting generations to come. Gukwana chinga kiecho Rachel nigo atogyogo chakiwa wech serikali chiegenka gose devolution egetambukira teba yako nyireke gima asabagania gutumeka ribagerio eriokoreta amaunchorero. Devolution is a great thing that happened in our nation. You can imagine if we did not have devolution, that would not have all of us seated here today, and even the work that God has enabled you to do. Asensemo yogosira bangina wekinya Ruto nigateba eserikali nebegete emirobero isaine. We have also increased financing out of the Women Enterprise Fund from 5 billion to 13 billion. We're going to, and we want to deliver that on a technology platform so that we eliminate bureaucracy. Chinga kiecho Ruto nigagania baraya boko rienchira yokoronge ya chimbwa chiabana se chinsemo au erioko bakonya wetanga korwase obosari ne mechando au. I'm really requesting you as spouses of the most powerful people in our counties to bring your voice to bear so that we can address ourselves to what is happening to our children. Mama Rachel waigoni gaga nyogo chamo eriogo kora bochenu asech county munenchira yemo yogo kinya ebrengo byo bochenu. Let's put aside, even just to start with, 1 day in a year to do a cleanup exercise in our counties. Omo first lady we county ya Marsabit nigainekia ogochia kubwatirana ne serikali eriokwegенderera na koreta magendero ase abananchi. We want to have to support, complement what our spouses are doing. We want to convene, we want to connect, we want to collaborate, we want to catalyze, and we want to celebrate. Mama Rachel nigakora sokoboria baraya bonsi kweneke bunango chabaramo nagosira asoko robokoy bwendagira asech county au anene chigendrete wakwa no muchando bwenchara. We build a sisterhood, a brotherhood, a first spouses collaboration and network to say that I will not sleep if my sister in Wajir is sleeping hungry. Inseyo moroberio o mama doing good amona babwatani bande abisi yo murugi bo murai wense nigera chikurogo sira ase amangana yo babundia eriogo sira anena bangina kwegenderera buya asama tukaribosyo go report regeta seni Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Miamono umurikite varinyo sera sorobocho rwa senchera yobo ekranu gotigana yubono moncho murigereria tomurekera yande bono ni gomure kya makya ODM rera morodinga nsomo boli bwazimio wani Kenya agenda zino chikambeni amona bwatani ba ya soko nyara komocha serikali ya Kenya kwanza na anagote yabuna ambacho kurobekana stariki ya marongeberi tukule Jumatatu ikiegocha rego kona kurwa soro kongorwa Central Kenya se county ya Kiambu negate yabuna serikali ya Kenya kwanza ni getere kirania magendro na boigoni gegendrete gokinia
amagori y'ebintu egento batebere batari gukiwanchirana gati yari bono abo mu bwazimio bogendete kwe murunganirya nigo batigate gote yabuna chikura chiabo nigo chibetu asabona bagante bwe sava ko igorwa ngati yari bago chikorobekana go ikase nyumba ya State House ze nyumba y'oburayi mu cyo Nairobi ritukuria Jumatatu ilikuwa merio burayi bwayo murayi bwense William Samoei Ruto. Kila Mkenya ni stakeholder katika taifa letu. Kila mmoja wenu hapa mnatoa ushuru, si mnatoa ushuru? Mnatoa ushuru. Mama akaenda kwa duka pale, akinunua sukari ametoa ushuru. Akinunua chumvi mtoa ushuru. Mafuta taa mtoa ushuru. Kununua mkate mtoa ushuru. Kununua unga mtoa ushuru. Ukikunywa soda ushuru kubwa. Kivuta sigara ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, hiyo mama yao hiyo. Hiyo ushuru ambayo wanarogota kwenu usiku na mchana, upende usifanye nini? Kwa hivyo hawa watu wanadanganya wa Kenya. Ndio sababu tunasema enough is wakati imewadia ya mjinga kurevuka. Mjinga akarevuka. Mrevu yuko wapi? Mrevu yuko wapi? Jamaa walisema ya kwamba wajinga waliisha Kenya. Tunasema wajinga waliisha Kenya. Jana aliteua ma-CSs. Ma-CS mliona hayo? Kwa hiyo ma-CS mliona hasa huko? Mliona hasa huko? Na boige krayo agenrete boigoni gati abwatani bazimio kurase county ya Busia asiri tukurira bakorokorobekana boiga soko nyara kwamereria igoro jobora ibwa yomora Vincent William Samoei Ruto na begokina kwebinto ane amagori akarakari 10 agenrete okenga kubwatakana na abwatani aboni go bati abuna okorobekana kwaboni gokore kwomorembe na boigoni go bagendete kwirobeli bwekirano asokorobekana konne kuli tukuria Jumatatu abwatani abwase county ya Busia nigo batara chikirumite sana nemo ana sote una ebintu binyali kwira nanse anene amagori y'ebintu byengencho. Tunataka William Ruto tangu aingie State House na aliingia kwa njia ambayo si halali. Tunataka servers zifunguliwe. Tunataka kuona ndani ya nyungu kuna nini. Tunataka matokeo yetu. Kwa sababu sisi na Azimio tulipata kura 8,100,000 na Ruto alipata 5.9, si ndio? Hawezi kukaa mamlakani ili hali hakushinda. Unga imeenda juu. Sisi Western ni watu ya unga. Na unga hizi ni shilingi 210 kwa supermarket. Unga kwa gorogoro ni shilingi 180. Ndugu zangu, lazima tusimame imara. Na kira yubona gendrete kiombe kia wangina kima katebuna maendeleo ya wanawake ni gobeso kina kanyara kugikiria okorobekana okogendete kurobelirwa n'umurewe kema kia ODM Raila Odinga kolenga na bangina obono ni gobaga ndio murewe nsina boigo n'umurewe kyamme kikwane kinkwariga bali chinkwana eriba base korobekana litukuria Jumatatu chinga kichi kiombe kia maendeleo ya wanawake ni gobono kia boria bangina mbabase wancha wesoke litukuria Jumatatu ana sensemo ya Nairobi eribanyara okorobekana asikwenda batebirubuna ni gukorerwa gusarika wa uchumi nebinte binge konyara gusariwa. Hatuko wageni sana na wao. Na hatujajuana jana. Kwa hivyo kile kinaendelea sio maandamano, ni kutafuta njia ya kuingia kwa serikali kwa mlango ya nyuma. Na hiyo ndio hatutakubali kwa sababu kama ni mambo ya maandamano, kama kweli unga iko na bei kali. President alielezea waziwazi ya kwamba yeye hataenda njia ya subsidies kwa sababu hiyo ndio iliharibu ile serikali nyingine, kwa sababu madeni ndio inaendelea kufurika kila wakati na mwananchi anaendelea kutoleshwa tax. Huyu mzee mwenye maandamano tunamuomba kabisa
na Jumatatu ni siku ya wazazi kurudisha watoto yao shule. Kwa hivyo sisi tunasema na tunamuomba kabisa, kama ni mtu wa kusikia hiyo maandamano awachane naye katakata. Na presidenti wetu tunamwambia tuko nyuma yake, wamama wote wa Nairobi na Kenya mzima. Igo ningana yeruo koboko na baraibe chikanisa na boigo nsemeliye ge Islam abo bana batebire buno kurobekana uko nigo kurareta sarene na gukwana kurwase county ya Isiolo ni gati ya bari abo bana bagikerio umuraibwe kama kya odemurera morodinga asokondra kubanga okurobekana ukora kwa kandi kulitukulia Jumatatu asabakirengana na gotaka chinkwa na beno kunyara kwariganiwa libaga yokurobekana igasense ya Kenya. Sisi kama viongozi wa dini tumezungumza, tunataka jambo lolote litakalotendeka kisheria iwe jambo ambalo litakuwa linafanyika kwa njia ya amani. Tunajua wakati huu wananchi wako na shida nyingi sana, kuna hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu. Sioni haja ya vurugu. Hii uhuru ya kusema, uhuru ya demokrasia, ama mtu anaweza sema kusimama, anasema chochote, ama uhuru ya kufanya demonstration isije ikavuruga uchumi ya nchi hii. Tunaomba pia viongozi wetu wale ambao Mungu aliwasaidia kupata mamlaka wafunguze siasa, kwa sababu pia siasa nyingi inainua hisia, na hisia ina provoke ama inachemsha wale wengine na kuwafanya watake kuleta fujo. Gotigana mangana lengeto korobekana ukachinse mochinde nigobono omonto yo masemambe ya ranyaraka gotigerwa chinko machintinde asense mo ya lowa mare gotoka se county ya Samburu kobotekana no korobekana anene obosaga ni wakolekana asense mejo nigo chinga kechubona abasaga ni baika asense mejo na kobatikira abantu chinkoma abwasoyo mo agandre tukurwandra omabwa ya semejo ya lowa mara ayango botekana no koibo wetugo okagandre tukone kigwa asense mejo ya Samburu. Walikuja usiku saa 10 ya usiku, wakatoa mbuzi kwa boma, tukawafuata. Sasa wakati tulikuwa tunakimbia, wakanipiga risasi kwa kifua. Sasa wamenipunja mkono, wameenda na hiyo mbuzi yote. Kitu kama saa 10 tulifamiwa na wakaenda na mbuzi 150. Sasa mwenye mbuzi ndio sasa nalala kwa hospitali hapa. Kwa hivyo ile kitu kimi nilikuwa nataka tu kuuliza serikali. Sisi sasa mlikuwa mnatuambia msonge Obokota wakuja operation. Na boigo chinga kichibone kirajwa genrete ni gumuro kiwoyo manyaraka gotigoro chinko machin tindi boigo asema mbijadro kubotekana nobo saga ni bwakolekana se county ya Baringo abwasaba saga ni bekenseme yina konyara kubatikira abantu bande chinko mana koiba etugo kurwa senseme yo aniga gochari tukeri moryoka magega yokoba ororo ku boibi boigo bwakolekana teri tukuligoro engana boigo yareto goichano kono gochasa menyi benseme yo na boniga abamenyi benseme yibono bagandia serikali ye county ino bokubata na serikali nne kwa nekibuna ngotigire obolendia sensemejo na komenta banyanyimbo konyara agoke ya mangana rengeto bibwe tugensemo ya jeboy niko bosero bakora kandiri tukuligoro chombe chikaibwa ne chimbori asebo gosaga ni bonde bwakora kandiri tukulia lero sensemejo ya Baringo. Mwanchumuli kirepono inyora niko gende tukotengera Ndizi TV obwansu bumugusi abakondra gotobwati goterensemo ya itoye mtandensemo ya Facebook Ndizi TV News the Digital abakansememo ya YouTube na Ndizi TV News obwansu bumugusi ondari TV agoteba niga gotobwati ya Rebecca Magara Chinsemo jidia diaspora se timu diaspora ibagoteba gotobwati ya Aze Angela Loisa na Nicolas Oton Chinsemo cha Ugunja agoteba nome mshiriki rubokore Doret ngati ya banga gotobwati ya MS ya mangana mayati ngendo motumo Komo Kenya rabona tokume na demo Steven Captain number 001 kurasa NMSMD studio anyaroto manyamange anena sensemo yechi gosorinyora machin kuirana la sentunde ya kabere tosuka. Ono korwano sisagente gotengereta sene kya Ndizi TV kuroni maite muyar gan TV na samngana mayechi gosori
tamanya uchia saba tuteribe timu ya Arsenal usembe aliganitia samangana majeje chikosori kolende na waligani responsive na botambiri teranende mo Steven captain 001 tocha kama ngana me chikosori kolende semo ya Igare award ya basi boitangare abase timu ya Igare Combined FC ngere timu engeni goswase ligi ya Kisii County League nabakora uno monyakero kwa bonde banyere kwana kibunamba gendete kwirobere kiboikirano kwana kibunamba ikirana chikosori chonse chiroberi meligi ya Kisii County League na ndake banyare gotwara gotema kwabo bene koranda ke osemba soya sense meri ligi kubwati gori ya Kisii County League ligi ya Nyanza Regional League. Jengoro kutoma ziariba ninje chema ni timu ono timu yebuna tonyero bereti eto togetere tuwa kumupira togendere mutu ntutageti kutigiraga kwa maana timu ya jaka bwangu eto tonya support bakege setakeire njomo nyene muna na jaka ko beche mani timu ye ngo bafani sene asingo nyara transportation nerero bakumustore ngo barusindega nabayire se timu itakeru jiwaka igo nimbwa to moyo kokonye timu ye singo nyara nande gyara nje no mwaki olengo mukuru emyaka ya 70s mpaka 80 something na chagete ko mugotu ngaja kwira na mai igo bone timu erega nje tingi kwira na mai ganero ndagitenya ko bakando siseta ke goika eseta ke rekobera tobenero mangana transportation toko babuya na bodoko ba transport ko point A to B. Semo Peterson nere captain wethi Igare Combined defender kwa kwereta sini Ndizi TV wetera semo ya vene ya mumanyo mogosori adaka kwera vene igore ya mogosori bwa ya seti Igare Combined FC ntimu kianjite league ya English Premier League nandake ndagira kianjite unagotera korwen semo ya Kabire studio. Samarieta ngoroko Semo Peterson captain ya Igare Combined timu ega twabete tukonyakonyerengera likonya chake lakini wana asingenje mechanda yechibesa tukanyoro kidogo wana nentu ate abantu bakatobwatesia bakatochanga changera mpaka bona twanye chakirega kila ndingo support Chelsea asingenje gwako mupira muya ande bwata ba Afrika bange na resa babu free time yani na no kolie ko relax nyomba no gwaso goke iko mara yambwata timu ega kuchimotwanga getento mpaka tokolibya singenje mbona litangani twacha gete andege mu itumunere ngotema tole sana chitimu ejiga chirega county league ngochya kitoro mupira arama kongo sana ngagerete kuchimotwa abatonya akabato kutangana ndagira kiwanjite Omochere ndakata une ndagira anjite no mochere timanyitina sikingi omo kinamangana yo mochere kolende inari ndagira anjite captain wethi Igare Combined FC tukorwa samana rengete chitimu korwe ligi ya Kisii County League twende sensemeri imekaine buna FKF Division 2 League abwa timu ya Gucha Youth FC regati yabo niko bono beso kribena otevanda ke league ya FKF Division 2 mbanyi chage tibu yana wikira boniga niko bayate kurobere koranda kastensemo ya Kabire second league ya nsemo ya FKF Division 2 manyale kori kiama chibwa maya sevairo veretivo sibuya gosori yabo ye weekend ye asabara nyale kwa bakosori ne timu ya KRA Isebania parente kori kiama chibwa maya bunato kwa Rubene no team manager obo Jefferson Kiondi. Fika huku bwana. Sprint kidogo tu. Sawa. Bare. Twende juu dore, twende tu juu. Asambali tangu ku Jefferson Kiondi team manager ya Gucha Youth FC. Timu waka Division 2 Central Zone. Weekend yeta Jumapili ntwa watu mupira na ema moja ekorukuru Nyamira Tombe ema moja ya gakire Division 1 ekarerige tugocha Div 2 twagete na barabu Sunday bagatoita chigori vera aserige na liesagero omupira ikaro nari kerereti egento bato bwete na experience ema moja wata players ya anga wata experience aso wakerige ria igoro
so twasomete bintu bibere bitatu kurugoro tukubuguria uche mupira ito kabere bwa mwari bo first leg oito waka Jumapili ali Isebania ni timu ya KRA Isebania. Season yetera to chira buya na twabangete twachagete na kolusia mupira ito mutangani patikaro koligererie tepo gotumeka tepo erie karikireta bune ya maniu ndori bobe tisa kuwini mupira tubata atandi togotigara point inye ase timu erie tangaine etepo igoro na butonyara kweri dim secondary gionye toko reinforce squad bune window ya igoro tuga erinde tonyara kuba competitive to qualify go division 1 anda ke division 2 tindaro challenge ende on CFKF era shugurikere biya togenderete nindu tweka turete meriga totirete boigoro bare twende juu ya mwisho twende timu chando kwa team manager kwa timu ya Gucha FC wachase timu ya Man United Noro likolende sena manarengete timu ya Gucha Youth FC tonyare kwenda bena se league ya National Super League NSL abasi osoricha ko sori gwase wiki gati yabo nige timu ya Shabana FC jagende likulike machiba maya yamayo kwenye kore timu ya MCF ekosori vachiete ensemeri ya Machakos kwenye kora ekore ya Masevo segori ya Victor Mosori Wycliffe Ntada korende asense moye timu ya Gusii FC timu kubwate Shabana so wango niko yanyarite ko bagiye guikuru chigori sata sevosa na timu ya Kibera Blacks sasa segetikeri kia ligi ndogo na ndake timu ya Murang'a Seal egasoesi namba ya kabiri ritanga ni pimento nde ya National Super League yemayo kwanyara kwenda makali na timu ya Kibera timu ya Darajani Gogo FC na ndake bona sanga bene na omwanchi wechi kwa Sir Nelson Onditi watebenda kama chibwa ya timu ya Gusii FC na Shabana FC ngenjo kiebwate aseligi ya National Super League engwanda mangana amakesane gore timu chetu cha Gusii jiri chiko kora se NSL njagere bwangu ngo chagera na Shabana FC timu hii yanyare kebweto masana enyerona the last time Shabana ba itetu na Gusii FC and then draw riva chete bakaitu away game lakini for the last game Spanya ba kora banyara ba kolega asiengia sana na endenga the cup ba ikoire itakuwa ngumu sana kwa timu zingine kuifikia esengenjo look at even the signings ba kodre koru celebrate FC Pomet ba kodre koru Talanta in fact Shabana around 8 tolebove na ba koteba alafu speaking about Gusii FC ngagete na ya chakre ya nyara kego drop sana the last time na bwete na Gusii ngonyora bali chance yoko lead the table lakini bagakubobe sana na inyo wetaba age tuna timu ina geko bakaenda na Migori Youth Edro alafu baka Mombasa Elite kabaka 1-0 alafu na Darajani Gogo juzi baba getechigori sato esesagera meaning that Gusii FC yajage kolegeze kamba na ende ebete ligere limono na babaranya bakwenda uchi number 5 gose uchi number gabo so they have to wake up bamayona Gusii ndo timu chiribere chiswe KPL na ndoko ni kumwa sali amagosori yo olenge top scorer Edwin Mauko ngathi na ngwaba letete echangamoto sana lakini all the best kwa Gusii ngathi na chance kuigatotira kusabo kwa beranda ke timu ya Murang'a Seal ngajara kwa bagia kwenda makari amona timu ya Kibera Black Stars na Korende tari timu ya Darajani Gogo